Luka chapter 22 siqale ku verse 54 sizohlangana omnye ondibambele Petros 3 Peter Amen. Ngicela umfundele Brown chapter 4 verse 19 ufundele Incwadi kaMateyu uchapter ngu4 iverse ngu19 isihloko ndaba sithi ukuhendwa kukaYesu entlango. Siyaqala ukufunda evesini verse 19 athi ke kubo yizani apha nindilandele ndonenza nibe ngababambisi babantu. Bayishiya kwa oko iminatha bamlandela ke. Uhambele phambili esuka apho wabona abanye abazalwane ababini uYakobi lo kaZebedi noYohane umzalwane wakhe besemkhombeni noZebedi uyise belungisa iminatha yabo. Wababiza ke inkosi sizaqhubeka ngayo uLuka ofumene Peter chapter 3 Peter uqala chapter 3 verse 1 uthandano lobuKristu verse 8 elokugqibela cingani ntonye nonke velelanani thandanani njengabazalwane yibani nemfesane kakhulu yibani nobubele. cela simama Wawethona amandla. usifumana kule ncwadi kaMateyu uYesu esithi yizani apha mayibongosi nindilindele ndonenza nibe ababambisi babantu mayibongosi into yokholwa isokwenziweni awusoze ulufeze udaba lokholwa ungakhange wenziwe mayibongosi namandla now wafika into ethi kumu ufike ixesha lokuba khange silunyamezele udaba lokwenziwa mayibongosi now awungakhange ulunyamezele udaba lokwenziwa for so kukhona lapho uzoqhudhuza khona mayibongosi now kwakho kubekho ipicture yokuba uyabona ukhona umuntu omncane kuthiwa uLibo yes uba uLibo ubanjwe ngumama wakhe behamba uapproach utata wakhe esiza obvious uLibo uzazohlutha phambi mama wakhe leke utata wakhe through the excitement kubona abantu utata wakhe. Now kulomgama ubalekayo akasaneswanga umama wakhe uyazihambela uphumukile esandleni sombumbi sezibalekela yedwa ngoku mayibonkosi. Now ithi lento kuye kwafika ixesha lokuba thina siphumuke esandleni sombumbi ngoba kufika intshisakalo yokuba ingathi ngabamba le mic ngiyohlalelela kanti akikagqitshwa ukwenziwa mayibonkosi. Siyasasusa esandleni sombumbi ngoba ufike intshisakalo yokuba ngase ndiyoshumayela okanye ndiyohlabelela kanti approval ayikafiki ezulwini usekuprocess yokuba wenziwe mayibonkosi namandla. Now kasifumana kule ncwadi kaYobi kaPeter ndicela uphinde umfunde apha eqaleni sisi because ndifuna lento yokuba ube reference ayihambi yodwa kodwa inezinto ehamba nazo ngoba ufumana pha ithi ithatha ngamadoda nabafazi also specifying noba amadoda akakholwa ukukholwa abafazi kodwa ihambo yabafazi yiye kwazi ukuba amadoda having a reference becoming a reference. Angeke kubabiza abantu ngeyi reference
abantu babona ukuhamba kwakho ukuhamba noThixo izikhamo zokuhamba noThixo. Hallelujah. Jesus. Ngicela ufundele sisiwami pha kula chapter 3. Hallelujah. Verse 1. Ngokunjalo nina bafazi wathobelena wenu amadoda ukuze kuthi nokuba kukho kuwo angalivayo ilizwi athi ngehambo yabafazi lingekho ilizwi azuzeke. Because it doesn't. Ngehambo yabafazi basuzeke. Silibandla likaThixo sikumakoti kaKristu. La verse I specify umfazi ngokwalapha ekholweni kwethu kodwa siquka sonke apho phuma khona uzalwa khona they will recommend you as a reference of Christ. Apho phangela khona ikhona into etshoyo into yoba wena uhamba noThixo ihambo yakho iyabazuza nabanye abantu. We need to go back to the basics. Ngoba ukhona lapho sikhwalele khona yabangela into balonto leyo inyaniso levangeli ngoba thina we have lost the basics. Into soyisayo ukuba kudala ndikhona kule ndlela nokwenza kwami kokukhela. Kanti lo akatshintshanga kutshintshe thina. Lo wayithe akuncilwa kusenjalo kodwa kutshintshe thina. Ngoba sembatha inyama ebalayo saze saophe inyama salibala ngomoya. Singaba kamoya. Akambi ngabamba ngenyama kodwa uhamba nabamba ngomoya. Kwenze njani sathwala inyama isikhamba sifuneka ukuthi zezenyama. Lithi iBhayibheli inyama nomoya zikhanywa ngokuchaseleyo. Sizothi namhlanje ukweliphikala. Ukhanuka ukweliphikala. So asisenako ukuzeyisa. So yiswa inyama. Wala iBhayibheli umkhulu ngakithi kulelo ngaphandle. Kodwa siqabiswa ngaphandle. Sinciphisa umkhulu ngakithi. Sinciphisa ngaphakathi lethu. Praise God. Akuzovumba sithi ngoba sifuna ukwenza ukuthanda kwethu. Lanto sasishiya izwi senjalo namhlanje. Jesus. Hallelujah. uYesu waba wenindona ethi zanithi hey ngeba ndiyeza kodwa ndisafuna ungcwaba. Usithatha ambo uYesu abafile bayeke bangcwabane kodwa. Siselidabilo sezulwini. Praise God. Siselidabilo sezulwini. Abafile bayeke bangcwabane kodwa. Ngoba ndikumishini yoba ndinenza abalobo babantu. Hayi ababenhlanzi kodwa okuniza utshintshe nolobo abantu. Preaching the gospel. Mayibonke Nkosi. Kwenze njani ukongama inyama kwancipha uKristu. Angeke ihambo yethu iqonde singakwazi ukuyizisa. Yilento ndithi xa lo mntana eziphumule kumzali wakhe approach utata akasekho esandleni somalusi uyazihambela. Anything might happen kule ndlela. Kwenze lo nto thina saphumuka esandleni sazihambela. Sisithi sigqityo kana sikagqitwa inhliziyo le ithisekayo. Hallelujah. Siphithwe inhliziyo. Bathiseka inhliziyo. Yathi inhliziyo sibabali sikongamele. Ungabeka izandla abantu baphile. Kanti apho uvala ekagqitwe ekhaya. Siphethwe inhliziyo. Nabu ubungozi bokuzihambela. Uvuka ikhathi. Uvuka uzithanda. Uvuka ungabathanda abazalwane. Uvuka uthi angeke ngimxolele. Hayi kuhamba mina ke ngoku. Sekuvuka uBrown ngoku. Esikusoze ngimxolele. Nasi simangala kule ncwadi sizayifunda. Le ncwadi ithetha ngoPeter. Ezokhanyela uYesu. Ecelelo uYesu uzandikhanyela. Kodwa wathi nothi mina
Angeke lukhanyele. Kafika ixesha kwanjalo wamphika kodwa ngithanda imethi. Yo, simanga sento. Hallelujah. Ile iBhayibhile wathi xa isephinde uYesu wamenza umfundisi. Lo bephika uye. Ukujonga kukaThixo akufani nokujonga abantu. Ile iBhayibhile wafika phela wabona lo Peter. Ithi ndawo akayithintshe injongo yakho uThixo ngayo. Yo! Ngeke lathana ngeke thatha nefoni ngathi ngiyadelete undithekise ebantwini. Undiphike phambi kwabantu. Yo! Uyaphela ubuhlobo. Kodwa sifike ezulwini ukuthi hayi olwathando mahlala lunjalo. Nobe kuphithwe emzalwane wakho kodwa mthanda abantu kumthanda ngalo. Yo! Sisilelephi? Sonzakele endleleni. Sisukile esandleni sombumbi. Sabaleka udatswa ngokwethu. Angeke silenze ixesha singahambi nosimangalo. Praise God. Yo! No. Verse 6 uJuly kwaLuka ukufuna nje yena wazi uPetros ephume phandle walila ngokukaka. Yo. After yonke lento yokumphika bemkhombile abantu bathi nalo kwapha nalo uyamashi ephika ngandlela zonke. Hey, ingathi uhamba bathi nalo kwapha eJNT siyamashi iwesipha yaphale uthayidi makodwa kuthiwa nokungaphika nokusokwakho uyakhomba uyaziwa ezulwini. Praise God. Ingathi nafika kolokolo lokuba nokumphika kwethu bona kumkhomba lo nobemphika kodwa ungasekhaya ezulwini. Hallelujah. Jesus. Phela nzothi namhlanje noba ungamphika kodwa injongo kaThixo umile nawe. Ayitshintshanga. Kodwa izawutshintsha ebantwini. Uyabona abantu nobumile bayakujonga ngamabala. Bona xa sifika ekhaya kuthiwa ibala libe ayitshintshanga injongo. Kodwa nansi into ezayithetha kuwe. Uyabona into ebangela basonzakale. Simphikile. Sihlale siqhubeke singathethi into. Wona iBhayibheli wathi uPetros waphuma wakhala kakhulu. Ukhala nini wena? Uyakhala Nkosini. Uyakhala Nkosini. Ingakho uYesu watheka ngoba wakhala uPetro. Uyakhala phambi koThixo. Somphikile. Kodwa uThixo lokuphikile ngesenzo sami. Ndifike benqula ndinqula. Ndifike bethethe ndifike besebuhlanje becela amandla nami ngangena ndacela ngathengisa ngawe kodwa noba kunjalo kuyakhala enkosini ingxaki ijeni siyapha ngamandla ethu. We are no longer supplied by the living God. Kodwa sizimele kule ndlela. Kodwa umuntu bekwathi inobude le ndlela. Elebudeni bayo zininzi challenge. Ngelinye iBhayibheli kumele ubasilingwe. Kumele ubasilingwe. Wo! Ezinye izilingo zisixolisa phansi. Sihlekwa nguSathana. Athi nabaya kuthe ubathembile. Kodwa ngizothi namhlanje siyancitha ezihweqayo. Ukhale enkosini. Uyophansi bezihweqayo. Uthi kwethe ngimthembile. Ebethakele sithi kwenze njani. Kodwa iBhayibheli wancipha ezihweqayo. Ziyancitha ezihweqayo. Uyakhala phambi koSimakade. iBhayibheli walila isililo esikhaka. Yo! Wayena uzisola. Ethi le nto ibithethiwe kumntu ndiyenza. Ebethi uYesu uzamphika. iBhayibheli emve bemphikile wesithathu wambheka wamjonga. Sabuyisazela sathi thethiwe lo. Kodwa mhlanje ngizothi noba umgwazile noba ubenzeni. Kodwa likhona ithuba kuyakhala Nkosi. No kuyakhala. Sizothi Thixo sicela ukubuyela esandleni sakho. Sikhalweze saphucuka. Ungakasigcina usenza abaloku babantu. Kuyakhala Nkosi. Uyabona abantu bakhala abantu. Naba bangabanqula abayothixo bakhala kwabathini.
bayakhala no uthi xa bafile kodwa bayathi bayakhala kubo. How much more the living God? How much more lo oyisithunywa wavuka? Ababa bafila baphinda bavuke kodwa ukhona lo sime ngaye. Uyame ngabantu awukwazi ukhoza inkosi ezimbili. Le nto yayithetha iqondiwe uba ngeke kuba kuzoba khona i-confusion. Ingayibe uThixo onguThixo nekhwele akafuna ukhompetithwa, akafuna uba nekhompetitha. Xa iqondene afuna uqonda nawe kwenzela uba xa ekunqobela uyazi uba ndiqondele kusimakade. Uyakhala enkosini. Hey, ngohamba ngokuqhela ibangela basimba noma kuyakhala enkosini. Asifike emsebenzini kufika ukuhamba ukhona umama ubani ba akayisort out le nto. Ndinesiqinisekiso ngoba ubhuti wami wayedlule kule meko nawe ungadlula. Hey, ngoba la uqoba ndididekile ingathi akasekho. Ulibali loba abafazazana abahamba ngokuqondileyo phambi kwamadoda abo ayi-reference. Xa uyi-reference ke ukhala enkosini ufakale ngoba uhamba ngokwethemba uThixo nothi uthemba abantu. Kunalo igunya loba uthi Thixo ayikwazi ukwenzeka lento ngoba nalo linye ihlathi uthemba ndiyeke kathi ndaziyeka ndiyeke izinyanya ndiyeke abantu oThixo nathemba wena kodwa ndikudimanda ngegunya. Kukhona umkhuba ekudinga ukuthi akasincede kuwo yoba xa kuphela unyaka siduke enkosini. Yo siyaduka xa kuphela unyaka. Ingako afika ngoJanuwari ubomba sisala nzima siyaduka. Ingathi uThixo ngasipha amandla okuma ngaphambi kwefimeli zethu sithi thina sihamba nalo. Sesibingi soma uthi mina ndikhethele endlela. Ungafika ku colleagues sithethe uthi hayi kodwa mina ndikhethe yona. Ndikhethe lo Thixo ufilayo. Because ulobuhlungu so ufika phambi kwe colleagues uma zilalela kabulala khona ingqokolo. Uma besiyojiva nabu uyojiva. Thini ngalo wathi umamkele. Mayibonkosi. Sesiyawuphendula ngoba sithengisile nakalivanga sesifumene. Jesus. Ngiyabona baby lo lenhloni ngathi namndoba lenhloni ngayo. Leyo verse yasithuthisa ngoba in any case stand uthi kodwa yimi yaphila. Ingathi ungangena esivese ethi lo lenhloni namndoba lenhloni ngayo. Mayibonkosi. Siyaduka sisesigodile kuthiwa siyabuyisa siyakhapha siyathini sithi nathi siyakhapha kwenze njani kuphunyuka isandla sahamba sodwa kanti sileqisa sibabala umnikazi osibaba lushike ngemva kuphunyuka esandleni wabaleka yedwa umuntu kanti ugcobo lushike ngemva sendihamba ndedwa ubheka pha into nitshuthiswa sesisibabalo sophila hayi andikagqinjwa sensi indlela endele ayikho nenye imini ekuthiwa uhamba sodwa kodwa isithembiso sahamba naye yonke imihla siduke endleleni ngoba sizabe sodwa. Ingathi uPetro wahamba waya kwigumbi lakhe lokukhala wozivalela ngasese wathi Thixo kwenze njani akuphika kanje. Ingathi singane indawo zokulinda. Kodwa Thixo ndikuthengisile kuphile. Kodwa ndiyakhala kusimakade. Ungandibuyisele emuva apho sasishiyene khona mina nawe. Undibambe ngesandla. Mayibonkosi. Sesiyame sodwa ixesha elide. Ingakho i-results zethu zingoppositive zinegative ngoba lo wasibizayo asisahambi naye. Mayibonkosi namandla.
Salidinga uphawu. Kodwa uma sidinga uphawu sidinga ukuhamba ngokuqondileyo. Ngicela isiphiwo usijonge ba ndiyo ni reference. Xa sifika phambi kwento zikaThixo kuyathethwa ngam na. Hayi uthethwa ngam kuba inene uhamba nayo shwakade. Ihambo yakho yatsho uba uhamba nayo ungakatsho ngomlomo loba ndiyakholwa kodwa ihambo yakho yiyo ethengisayo. Enibebili ihambo yabo abafazi eyayibangela into yoba namadoda ayindaphi bayibeka ngoba bethobekile phambi kwamadoda abo besenza okulungileyo. Ihambo yethu ingabe ihambo yethu iyathetha nangayo lo samamkelayo okanye sima ngaphambili sithi sisinisiwe xa siphuma ngaphandle kubonke abanye abantu. Ingabe ibuhlungu ngoba uzohlala ukuthi sengikhonzela uba xa kufika ixesha loba ndimke kulomhlaba ndiyacwatywa. Hayi ngumasingcwabane sikuwo kodwa silungisa indlela ebheke ekhaya esoni. If ungena uzongcwatywa ndicela ulungise lo ngqondo yakho. Praise God. Kukho abantu abathe sendilapha ngoba Hayi. sendilapha ngoba sendilapha ngoba. Kodwa mhlawumbe sifuna siphume sithethe enye into uthi ndilapha ngoba ngenxa yoba ndithandiwe kuye. Sendilapha ngoba sendizonqena wabe ndikhangela nenye inkonzo uzothiwa ndiyatshintsha inkonzo. Kanti awukazimisela ukukholwa into usokholweni. Into usokholweni. Ungahamba uzashintsha zonke icawa kodwa if inhliziyo ayikafuni nqamana nomnikazi wayo uyabuhlasa ngexesha. Kodwa sizinto namhlanje khawube yi-reference. Abantu bethetha ngawo bathi kodwa nothi yena ngoba uhamba nayo uSmart siyamazi uThixo wakhe. Siyamazi uThixo wakhe. Siyamazi uThixo wakhe. Siyamazi ahamba naye. Simbonile simbone kuye. Nguye. Nezulu litsho lithi hayi ngowami lo. Noma uSathane ezothi hayi sifikele ukuphika. Kodwa athi uyakhala. Unalo inhloso lokulinda phambi kobuso bakhe. Unako ukutyeka. Uyatyeka. Azolinda phambi kwakhe. The forgiveness of the Lord is too much. Uyesu waxola umuntu amphikileyo futhi ebethilo kuye. Kodwa inxa uba wakhala phambi kuThixo. Yilima benzanga tshintsha into kodwa izulu lamjonga ngendlela behlele umjonga ngayo. Izo namhlanje izulu lisakuthanda lahlophela ukuthanda ngayo. Imehlo lasekhaya lisakujongela ndlela ujonga. Kodwa wona kawukhali phambi koSmart. Mayibonke Nkosi, amen.